Kagame ni role model w'abandi ba president, ni president wa example y'abandi. Is example for the leadership and to be a leader. Umuntu utekereza abaturage. Naje wongera president nokora ngakuri Kagame azakora, natekereza abaturage baje ngahakisha ko umuturage wese yabonye services zimukwiriye. Twe twakoze no kugira ngo ubone carte pour citoyen kugeza muri Kongo ndagara n'ubundi barayibona kugeza no wari ubu nyine reka nkubwira amakuru. Nigeria kugira ngo ubone passport tabu uyibona munsi y'umwaka. Muri Kenya ubu nyine mu kwezi kwa kabiri nari Nairobi, nagiye kuri migration saga abantu 200 kuri murongo foreign k'iyabasirikare online, ndigira ngo nikindi kintu cyabaye niki ngo ko barashaka passport. Ngenda mu Rwanda ngiye kuri ndege umupasiteri wanje arambira ngo ndakeneye ngo nta passport afite, ngo akeneye passport. Ansaba amafaranga, muha amafaranga ya passport turi ku kibuga Kanombe. Nururuke hano muri Amerika ngeze mu wanje arampamagara ngo nabonye passport. Can you imagine? Iminsi ibiri umunsi rigice ngo yabonye passport. Mu gihe muri Kenya ntabwo ibona munsi y'amezi 6, kandi muri Kenya ukarangiza ukaja inyuma ukaje gutanga karuswa hariya hirya kugira ngo dossier yawe yihute. Na mu Rwanda no kuja kwirembo gusa ngo ugata ukuzuza kuri telefone bakakubwira ngo uzutore telefone yawe. Umugabo ashira igihugu ku murongo aho kugira ngo mumushime mumutere amabuye. Nibaje mu ishuri baje bapfuka babigishe ridashira. Ayo matora twe dusabwa twarayarangije, umusaza wacu arishimiwe twarabirangije, mu turere twose ibyo gutora twarabirangije. Impamvu tubivuga ibikorwa biruta amagambo, ko bigaragara wabipinga ute yo ninde wavuga ko imihanda yacu idaharuye? Ninde wavuga ko umugore adafite ijambo? Ninde wavuga ko urubyiruko tutitaweho? Muratubona abanyarwanda dufite agaciro, isuku umutekano simbitindaho, imyidagaduro gira inka munyarwanda tubikesha umusaza. Niyo mpamvu ngira nti reka twambare tuberwa n'intsinzi kuko twarabirangije. Ayo matora twe dusabwa twarayarangije, umusaza wacu arishimiwe twarabirangije, mu turere twose ibyo gutora twarabirangije. Impamvu tubivuga ibikorwa biruta amagambo, ko bigaragara wabipinga ute nza vuga iby'iterambere ryacu ngeze he. Turi top, turi smart, ubipinga bivuge. Dufite ubumwe, dufite buri kimwe. Rwanda uraryoshye n'ubuki burarura, ruswa n'akarengane hoya no. Nk'urubyiruko umurimo twawushyize imbere, imihigo twahize turayihigura, byose tubikesha umutoza w'ikirenga, intore zirusha intambwe n'ubuyobozi bwiza. Kagame ni role model w'abandi ba president, ni president wa example y'abandi. Is example for the leadership and to be a leader. Umuntu utekereza abaturage. Naje wongera president nokora ngakuri Kagame azakora, natekereza abaturage baje ngahakisha ko umuturage wese yabonye services zimukwiriye. Twe twakoze no kugira ngo ubone carte pour citoyen kugeza muri Kongo ndagara n'ubundi barayibona kugeza no wari ubu nyine reka nkubwira amakuru. Nigeria kugira ngo ubone passport tabu uyibona munsi y'umwaka. Muri Kenya ubu nyine mu kwezi kwa kabiri nari Nairobi, nagiye kuri migration saga abantu 200 kuri murongo foreign k'iyabasirikare online, ndigira ngo nikindi kintu cyabaye niki ngo ko barashaka passport. Ngenda mu Rwanda ngiye kuri ndege umupasiteri wanje arambira ngo ndakeneye ngo nta passport afite, ngo akeneye passport. Ansaba amafaranga, muha amafaranga ya passport turi ku kibuga Kanombe. Nururuke hano muri Amerika ngeze mu wanje arampamagara ngo nabonye passport. Can you imagine? Iminsi ibiri umunsi rigice ngo yabonye passport. Mu gihe muri Kenya ntabwo ibona munsi y'amezi 6, kandi muri Kenya ukarangiza ukaja inyuma ukaje gutanga karuswa hariya hirya kugira ngo dossier yawe yihute. Na mu Rwanda no kuja kwirembo gusa ngo ugata ukuzuza kuri telefone bakakubwira ngo uzutore telefone yawe. Umugabo ashira igihugu ku murongo aho kugira ngo mumushime mumutere amabuye. Nibaje mu ishuri baje bapfuka babigishe ridashira.